Canang prihan jening. Kantong agung sigar pedung sadeta. Branone kesugiane yen dadi kapo ban bapo kiseten sekebedek pang mekejang ada di karang kepatian. Dua bisnis. Kau mejane namping ngen linggih anak gede adane dua agung raja sing kena bentiang ji. Terapi ngamal jagat. Semalia karyan gustine nenten becek puniki. Benar. Bapak kedai pekenyung solung-lung sebayan tante. Kalados loko bao sangat teken penglingsir. Kengken. Iraga bang pekedek pekenyung. Ay dosan mikir si tiang-tiang raja dua agung. Sing lempas saja buka bibi dekapin. Semang ne jani gelang medun. Ayo lantas pat. Tur maneng kayu. Sinah pun teman mungkin. Apa nih kingsir demen teken lolos cerak tur pamane pisan. Yang cuma di suang-suang buri kedak budoh orang. Jatene mekejang budoh. Iraga budoh nih wale budoh. Kalau sesuai dengan prinsip kita laksanakan. Kalau tidak cocok kita cendang mentah-mentahan. Nganten mi. Nganten. Benengel san ada buang ya. Sepanan agak nganten. Matsan ane ngayan ramo dini di pondok. Awenan sida gelah ngejang pengabeh linggih hidup sia. Utami. Thank lah. Pamit, Ra. Ditiang. Ale beli karas murah mah. Ada nan nganten gak beli karas. Beli karas nak sibuk kari. Kami yang reno nganten ngajar nalingsir. Amang ketu perak yuk kawin lari yuk. Kawin lari. Ditiang tan bani kawin lari. Ade, Tomplok kerak nyen. Era, Ya. ada nambe yang nganten jak beli karas. Bebas aja nak jabe. Timang aja dua agung tadi pramisuari. Tadi nak gede, tapi rabine dua. Yang ajak ke jalan-jalan mimi, dua agung jalan McGregor ta. Ampun ang kayon, ageno geningan kinalit-alite. Kengken. Gusti Ayu kekirek bang kiwo. Gusti Ayu raga cerik ngajak nak duo. Kenten kadeno cucuno nya ampun ang kayon. Amit, Besul. Tangiran, amit. Senya. Tan, tidak ada nganten dia nak dua. Nih. Nang makan bedo. Pangseng pedogen lamis keto masih cai perak. Ayo Ditiang. Cai uli di jo. Ditiang wantah parakan tetata dan Gusti Lingsir Ditiang. Rumah se cai. Dadi parakan tetata dan wakil uli jagat nak kegomah. Madaking Gusti. Nak ngudian kaden ci wakil ini. Arsan Gusti. Sing adeleng mulo. Dadi pate delek sani. Bang sido mesti kang jagat sigar petong kelawan nak kegomah. Punike kayu ni aji. Ini ada galah melah nih. Ada pejalan nih patut dulu cening. Yang sikot mirip dewek ceningnya. Sing antas bakal menjangkut di gedong iring dan anak agung bantuannya mirip. Coba aja ke ke gedong. Jaki pak ngawake maluin naseling abang. Nggih, yen iringo kegedongan kindo Agung Lingsir jak melingap. Yen takeno yuyu, kemudian ayu melingap sirap. Ditiang nyakit ang ulo nadi. Udah yang kita ulang nanti melingap. Cuman pakton. Ini sanang perihan cening. Kantong agung sigar pedung sadeta. Branone kesugiane yen dadi kapo ban bapo kiseten sekebedek pang mekejang ada di karang kepatian. Dua bisnis Pak Gusti. Apa Pang ada lek-lek di bisnis. Ini madan Gusti Patih KKN ada nih. KKN. Gusti, yang dados santuk pinunas titiang sampunang margiang sane asapunike. Wenten banyak rari suning napi dados tinggi Gusti. Dalar titiang dados parakan. Hah? Titiang. Awak itu kecepok langsung ke nale. Ini ketok-ketok kan sama mungkin ci. Mungkin ya. Aji, di subane kena-kena hang tiang, kekena subaji. Dadi rabi ya kone tiang dadi rabi. Sake wala aji si subenawang. Yen dewek tiang nenenan, kadang nak nyem-nyemet. Sengkangin, sengkau. Mejane namping ngen linggih anak gede adane dua agung raja sing kena bentiang ji. Aji nak ngoreng-ngoreng tiang. Nih, yen buka menjalani nak bapun entah senduwen.
Doren jenenge ada bapak nutuk sing sanang jeneng Sumenang Sayo. Yang ngiring ki. Nah, Makin numun Gusti Lingsir kaping kalih Gusti Ayu. Ki anak makin pacang dados rabi ngamal jagat. Semalia karyan Gustine nenten becik puniki. Titiang puniki sarang kali karbangyang dados parekan. menidungan cil kemudian. Ijen titiang karya sane tetepan kiki nang dados kepala bagian. Iya. Nah, ya segitu bocor rahasia. Haji bocor rahasia, Haji. Permisi kan kita nih bang. Bang. Kewala sikut aja kau bagian nih. Rara, Titiang pandai. yang cidot tadi kepala bagian. Nggih. Beres. Bang Adong ngajak goban cini Nggih. ngangkat dari kepala bagian. Iya. Bagian nongos-nongosin WC. Bocoran. Lan bocor rahasia. Aduh, Ji. Wala. Jam pecat sepan. Ribet senggus aja nih semua liwatan. Mangkin puniki pinunas titiang Gusti makarya ring puri sarang anak mangdo becik panyake mangdo nenten uning. Titiang tutup mulut. Angkat titiang dados camat niki dados ajudan titiang. Bang Tae. Dadi camat. Iya. Weh. Dongnya antas gobone kene tadi camat. Uning. Haji Jen kan, Ji. Yen sobo keto perhitungan caile. Kewalu subanyak betel misi lamun penyate. Domar dadi camat. Dadi bupati sana. Tak misi. Nggih. Kirim tianak bener maluk ayo. Terus. Bang jengge gimana? Tau can. Nah, Apa bang nah? kene maro kanggo. Wis. Lanang istri pada pedampiak. Ini yang pas bakti ket arah didonake. Ini pinako bukti Bukti ini. tercapainya tri kerukunan umat beragama. Nah. Khusus utamanya rukun umat Inu di Bali. Sing tadi raga saling cacat dari raga agama. Benar. Bangpo kedai pekenyung solung sebayan tante. Kelado senoko bao sangat teken pengling sire. Kengken. Irago bang pekedek pekenyung Ah. paras paros sarponayo solunglong sebayan tako. Ah, tuh sumpah. Do subuh asas tri kerukunan umat beragama interan di Inu subuh rukun Man. Maciri membukti Nah, ane lanang-lanang memutih mau mutih. cara hubungan ambongan tan penah katon Mau setelang. mesteleng kengke Mau Setelan. Hah? mau setelan Mau setelan. sing jo mesteleng Mau udang putih. Mau dasar putih. Let nget puncak udangnya nyap-nyap. asa subuh mau busana adat Hah? dini nyirian iraga bisa mewujudkan program pemerintah kedisiplinannya mapan uleng dhuwur ada pikenoh artin pakaian adat. Nah, apa pikeno hatin pakaian adat tuh yang udang putih itu? Udang putih Hah? kesuksemane suci kesucian pikayun nuju dalan idane lanang-lanang medastar putih Hah? medasar suci pikayun uli megarapan meyatnya mojo jahitan ngawangun tetaring Ah. musti bang mesuci kayune. Tuh kasukseman udang putih. Benar. Yenak lanang lu supaya mau udang putih. Ah. Men yenak istri lantas dinuju ke pura kengken tuh. Ane istri apang mau pusongan. Mau pusongan. Oh, Ke istri. benar. Oh gitu. Umpama ada lantas tak mau keriting.
Yen ada nak mau keriting dadi mengikuti kemajuan zaman. Sate walo yen dadi pinunase. Kengken. Sing dadi mau gamahan ke pura. Saya di Megamahan. Yen mau gamahan ke pura kerang sukang budo kalo. Ciri. Cirene. Donyan setrone. Dewi kaliko. Oh. Nungalang suku nang kleng cokor ni besek mau gamahang rambut ni. Oh. Inan liak itu. Dos nadi ko. Sing dadi mau gamahan ke pura. Saya di Megamahan. Gusti pang mau pusongan. Ngopusongan. Yen ane mau keriting potong rambut. Ada anak ngadep pedesal. Pedesal. Ngai pusongan. Ngai. Utawi ada anak ngadep sangul subo pragat. Oh. Ceciren pusongane. Kengken. Ane subo geriasto. Ane subo laki rapi. Popusongane ngowinu. Oh iya, sebuah nak merapi, mau kuranan. Mau pusong tagelan. Tagalan. Yen ane bajang-bajang. Bajang-bajang. Popusongane gogonyeran. Gogonyeran. Isi ngelenteng mau gemol jaran. Oh, to cirene. Irene. Oh. Kecil kedek. Umpam si jamat tak mau sangul. Man? Ni ada dah kie. Ipleng ngayak de puro nang kie. Tomen nganggo sangul. Tumen ngayah ngangon sangul. Oh, nak loh itu. Oh, Si tawang gitu. nyentu. Ih, desa ketut rai. Desa ketut rai. Oh. Namula antang rabin ne kan dewo gede mayun. Klian adat banyar pogama ngane to. Oh, to bandang nang kie. Ngayak eplang di puri. Ngujung ada karyong. Bokebek ngayak nganggo sangul. Man? Lantas bo piodalan. Man ngayen sekogong apa jajo kukus. Satu rai. Oh. Begitu? Sekandong dia pedang daso. Pedang daso taneng. Apa jajo kukus? O jajo kukus ne mewadah bodak tu dong. Oh, teka bodak ke bawah ngono. Ngadah jajo kukus seseng masih pak. Suwon kan satu rai. Suwono sing satu lai. Banget sekogong GP apa nyewun kendo iki. GP. Karwan sing mesebah dekap bodak sing nyelet ya. Oh. Rere nango di sampe sekogong Yo rere nango sangol ngatut di sok. Jepet kan dekap bodak sangul ne lane. Ah ulung sangole teko cicenge caplok gitu. Kadang jajo kukus sangol dah. Benar dua gede mayun paling ngelong-long sangul rapet. Itu namanya kesalahan teknis. Gitu. Salah teknis sudah nih. Yen sangulnya namisi tali. Si tali. Tegulang di boke bungselan ditu. Gitu. Subuh tekat tegulane ada landas tebak ban cucuk kone. Potlot. Rupane cara potnot ada, ngenah ada cara trisula. Gitu. Jong lain nebak pangkanti tembus. Oh, gede tembus. Ada masih sesuduk ione Apa do. kasut semane to kok cucuk kone to? Cucuk kone ne nebak sangole pangkanti tembus. Ah. Artine nyucuk. Subakti ne pang tumus ring ida Sangyang Widiwasa. Oh, gitu. Akal cakupan limo nuju mebakti pang mecakup dadi besek ngap. Oh. Pang tumus nyucuk buko anus dupo ne nyucuk memenekang pang ketrimo antuk ida Sangyang Widiwasa. Nah, itu kasut semane cucuk Aro ya canawang. Jani kene Kengken. pang ledang pang lilo kayo ni dane makejang Kemudian ature hiburan. hiburan. Au. Ngurupa apa? Megening ci jacang duet. Mau gendeng duit. Bareng-bareng ci jacang megening pang rame. Nah, Turang hiburan. Ambilang ingat ang nostalgia ne subuh liwat. jadi ngalo-ngalo. Loh, Nah, menjudul Asmara Kelapa Muda. alias bungsil. Sejudul gendingnya dok enak. Oke. Bareng-bareng. Nah, Bernostalgia kita ulang bernostalgia sambil gelar tikar ku petik satu kelapa ha 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 ha
urusan borin. Duet bareng-bareng cai megendeng aja icang. Tejak ngangang cero jair ngamangan bungut si ngomong. Jang madingang gede jikat ngangep jang. Nget kecung sih buat pet. Jumulin bareng. Dosot tunggu-tunggu kedok. Nah bareng-bareng parame. TBC. TBC cang sehat. Nah. Bernostalgia kita ulang bernostalgia sambil gelar tikar ku petik satu kelapa ha 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 bernostalgia kita melah satu kelapa sebelah buat apa sebelah buat aku. Ayo kita ulang, ayo ayo kita ulang, ayo belele belele. Ada geneng misi belele Rap itu. subo angsal rap kalau jadi sing belele Engken. lai 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 ikan 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 di lautan lautan jadi bengong melihat kita daun-daun daun-daun kelapanya kepalanya ikut bergoyang keasikan asmara kelapa muda asmara pantai jelita burung nuri terbang tinggi naik turun di atas dahan mari-mari kekasih hati aku rindu padamu nona rupamu cantik parasmu elok oh. Ikan nuri terbang jauh rasa hati diambang dekat ingin pula sabar tunggu kalau dekat Nampak jua rupamu elok tak ada panenya suaramu nyaring nan lagumu madu hujan di malam ini aku tak datang padamu bukan aku tak mau sayang hujan di malam minggu bukan aku tak mau sayang hujan di malam minggu langit penuh mas hujan turun mas angin barat bunyan biung kaki tebang begini nasib jadi bajingan udah bajingan Engken. begini nasib jadi bujangan kemana-mana asalkan suka tiada orang yang melarang hati senang kalau tidak punya utang hati senang punya pacar dagang pindang Tandang kulentang jukut gedang menanti-tanti Yen kolika jom subang ental bakat patik Dot yang patik ketiangan nubayang cerik Dia gulam gede adik gulam ramang sih Tu yen cijak jam gedeng tu meh bung nangkil gitu ke karuan Nostalgia burung nuri bukan
Tebang buku selimuran pekayun rane biar kisis menetir. Yang penting di Bali tenang. Oh gitu. Oh. Apa kedek Kang Ci? Sun begenik itu. Dia cai inget kan dalnya Gusti Ngurah. Man. Ingat kengken. Ingat busan man ngintip. Itu cai sing biasa. Itu nak kayak biasa nih jelek-jelek, nah biasa laksana. Masih sedonya itu. Kengken penaten nih. Pik manying-anyingat. Jadi nanti. Tidak nak kabong dua kau istri. Itu raos. Sekat dua kau istri. Dalnya Gusti Ngurah. Tadi ya. Pik. Kalian cek. Lah ada dijak. Tugasnya bertalang sikit. Lu kita juga satu. Kapok. Paman Kingsir. Ya. Yen bener dadi manusia, mula patut ngelagae. Apa gue nani jani? Jagat sikar petuling kelintang lokah sejeroning pariwisata. Humawana para turis manca negarane mekejang jumucuk mai. Nyak wen bisa lantas bener magae. Bisa lantas mukir nyemak kayu wetugan kletok-kletok anggon toko sing dadi toko ya. Jod. Nah, di subane dadi toko adep sing sinah mal. Adol ring turis wong duro negarane. Nah, Janten nah kue boleh Cina. ya pinsik. Nyemak paras jane tugel. Bisa ben mukir paras Mas. Angin bodogol. Nah, aku Alih adol. Leh boleh Cina. Nah, ne soleh, ne lantas tulun timpal bakat ukir. Apa bakat sejabung musuh? Keni antuk titiang. Kon kemana ada di tiang ke Gusti? Nyinderin di tiang nih kau. Nur timpal uker, jadak uker turun napi. Nados nih. Sangkan dadi lemo, melajah bener ngeraos. Penganutin ane badan pri kayu parisita. Mapan ada kenucap. Awiya kita mujar kinawi karena sudah. Yen ladi ben. Pelapana ngeraos. Daulah besu. Apa buen ngeranenya. Anakane mirengan sakit hati. Tersinggung kurang janos. Udah ke wau nih aktif di tiang. Kata orang ini perlu Gusti sarang itu dua Gusti. Kasado di tiang. Manying-anyingan kata deh. Hitung dukau. Yen tiang sing sangat lakar memedeh marep teken paman. Apa pun paman parekan saya. Sejati nih gini. Paman tuh salah tampi nah. Kan mentor mana hasil punika? Ada tiang pokok nyaranin di dua istri. Nggih. Sing jek itu cerut tutur pamane pisan. Terus buron ya nampak napi no. Mengingetan. Suwo darmane dadi parekan paman tiang neraja dulu. Jod. Si mula patut nampak ini di dua istri. Nyak gue jadi. Paman kaden Subonawan. Ini ke. Kengken pekibah bumi sigar petung jani. Ya namangkin nanti di tiang dia mangiku. Sasukat ari kalau Gusti mingsikine mendadak serabi digoreng kuri dan mangmu kuringnya banyak kening pati tangkin Raso arang penangsilane. Semalih te piragi titiang. Pekrimikipun di berdak jane banyak utamane sabu. Yen bangyang teming sikin Gusti Ngurah dane Gusti Ayu Bedawati. Atepung mibar menawitan meduwe pikayun mangno dados ratu. Napi teduana sapunika. Santukan dane morago sedeng-sedengan duh kapan. Yanten wantah sangkaning pengekan ajin dane mumpung melinge ring kursi agung. Yen kengken kaden unduk. Dendi
haji nuturin pukulan tiange. Tuh, Bu. Sing ada wang unuk jak sakit ayu dadi rapi. Nah cerak atur pamane pisan. Dia mulai sangkanin paman agung pemekas tuan tiang itu. Pakai Ane angon tiang kena sesai. Tiang marijani dua agung lingsir. Medrebe petayun lakar ngamet rapi. Kayuna sapunika. Nah iya ale antas. Sing duka si dua agung istri dihapus. Anu nalit. Mangga wenten ngeman. Ini jak soleh. Yen kengken kasden rakat raden sing cikar ketemu. Menawi keni kena sukunan. Menawi. Dia tuh sangat lantang lakar menik bakar. Yen liu benang raos pasti ke liu lakar. Tiring margiang suwo darmo nepina kebarga. Paman, tiang sap makut tegi bupak. Sing ade gawe lakar nutur liu. Nggih. Tapi encen ngelah nutur liu. Pengajari sing lakar tau. Nah, sat tiang. Lali ini. Dan pamane. Nah, bisane lali anggus tiring kikiang. Dia nak lain mesemaya. Ring. Dua istri dia hapus kuning ngerung. Nggih. Makin jadi Pacang wenten ketemu. acara mesesanyan. Ini Wina we aduh wen tegas bucanan itu marep teken dia sak tiang urin paman Nggih, napi wenten iki. ane jani itu dua pung istri kadang kepuen-puen dipuri Nggih. mapan kempu ban biang kualon Betul. mekas bisa tiada dirapi Nggih. nah murah di belang ane jani ane sanang gelantingin gelas si jabung murah aduh sih wen tena nah pengitih kelah marep teken murah denyen murah tuna supakti marep teken gelah pemekas ritat kale kelah lakar medal utawi kelah melancaran desen murah joh-joh pengsetatu bareng aja kelah do mawanan tiang setatu parek sareng itu Eling setato teken wacanane dona sapunika. nah jadi mapan ling lung jani tiang siman tangkir ane jejak tiang cen sing mengapi duka idenya Dan menawi. Wetan wetan Kawenten aring jeroan. Nah, ida sebut eling ning kulo gusti parakan. tiang oh jaman tangkir ke puri walau itu saya ada di puri Nah, lungo kena tamanan. Hah? Penyeruane mongket ngiringan lungo kau diano. Mangke Ta dinten istri diano. dauh kalimangken kan. Gerah toyo mang. Lungo kena tamanan. kan paman pone Semekat apa nih tiang mangihin? nah ini sen papan paman bisa dua kan paman gangsar matur Sampun aja sampun ike mau paos. paman yang ngokasan kudiana kuningan dia lakar tangkir begini jen ben itu mulak sumarep teken dia bisa aja paman matur nah Ya sampun ike titiang mau pamit. Kai ngiringan. Nah, dedemaran paman gingsir itu semula mutu Jokoro gustinya sebut ikan. Ipun nak bohong nak luh-luh. sangkan paman di pelangan itu salah tampi Don wenten anak sapunika. yen raga dadi manusia pembisa nyidra anak yen ada nak demen ngukir bang ya lantas pahat tur maning kayu Cina ipun teman mungkin. papan iki sir demen teken luluh cerak tur pamane pisan Ipun bohong luh-luh. jebleng malu ya Pangyak. begini nah sang saya kena tiapu Ini nabi. jen mawanan Nggih. nak kena lemah nyenawang diarep tiapu aja ya supakti atas di jalan yang lingkung sing tawang